إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله تقدس عن أشباه ذاته ودلت عليه آياته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغني الله رسالاتي ونصح له في برياتي، فجزاه الله عنا بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وقال من قبيبتي وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى. بقال من قبيبتي ودرس يفجأ كبانغا يا عقيدة تugenda kubanga tutambulira ku musomo oguyitibwa ebyenkizo mu nzikiriza. Ebyenkizo mu nzikiriza. Tuli basiramu tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebyenkizo nga biri mu nzikiriza yaffe ey'obusiramu. Omwanadamu yenna wagamba nti ali ku nzikiriza ntuufu alina byalina okubanga awa ekitiibwa n'okumanya nti bya muwendo, n'okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala bifuula byankizo. Ekisooka baganda bange ab'ebitiibwa byebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebiyitibwa Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala yakungaanyiza mu kitabo Qur'an al-Karim kyetuyita Qur'an nga bigambo Allah bye yassa ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bwe tugamba ekintu nti kyankizo kitegeeza kyanjawulo osinga ebirala. Kati Qur'ani yanjawulo osinga ebirala. Omukkiriza yenna alina okuba nga awa Qur'ani ekitiibwa, okuba nga awa ebigambo bya Allah ekitiibwa, okuba nti akuuma enzikiriza ye, ku lw'okubanga al-aqidatu as-salima as-sahiha, enzikiriza entuufu ennamu, yustasqa eyonkebwa erejjibwa min al-kitaabi was-sunna, kuva mu Qur'an al-Karim na mahadithi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oba ntegerekeka kati Qur'ani kyeki oyinza oga nti Qur'ani kyeki? Qur'ani kalamullah, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al-munazzalu ala Muhammad, Allah byassa ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril, nga Jibrilu yabyetisse ila rasul baku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nata'abbad biqira'ati, tusoma Qur'an al-Karim tufuna empeera tuli mu mutendera ogw'abaddu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Obwenkizo bwa Qur'ani buliriddawa. Lwaki yo yankizo? Ekisooka kalamullah, si bigambo by'abantu, si mubala gw'abenkebuka, si mubala gw'abandiga, si mubala gw'abamamba sirya mamba amazzi nnywa, si mubala, si luyimba lwa Buganda oba luyimba kitiibwa kya Buganda, anedda, wabula kalamullah, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, al-munazzalu ala rasul, Allah yabissa ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qur'ani mukuba nti yankizo yavawa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kyonna ekiri connected kuyo Allah kifuula kya bbeeyi. Ekisooka nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagissaako ye sayyidul khalqi, sayyidul bashar, yakwira ebitonde byonna. Jibril yagireta ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kimanyikiddwa nti Jibril ayina qadar, ayina ekitiibwa, ayina daraja, kubanga yakyasinze arfa'u malaikatu rrahmani qadra, yakyasinze malaika ba Allah okuba nti ayina ekitiibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Obwenkizo obulala nti Qur'an al-Karim Allah mukugissa ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril, Jibril nga yagireeta. Nata'abbadu biqira'atihi, omwadamu waba agisoma aba afuna empeera, aba asinza Allah. Innahu la dhikrun lak wa liqaumik, Muhammad Qur'ani eno kitabo
Allah yakissa ku ggwe kikuyigirize n'abantu bo. Lwaki yankizo? Kulwokubanga omwana Adamu wagisoma afuna empeera. Lwaki yankizo? Ye manifesto muli amateeka gaffe. Allah wagisa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ali mu kibuga Makka, n'ekibuga Makka kyafuuka kyankizo. Allah yagamba nti وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كما تقول القرآن الكريم غير مولم الراب لتنذر أم القرى ekibuga Makka ekifama capital city yensi yonna, ate Dubai, ate Abu Dhabi, ate Kampala, ate Kigali, ate Dodoma, ate Dar es Salaam. Wa Makka yefuuka ya kitiibwa. Allah najiyita ummul qura litundira ummal qura wa man hawlaha. Ya salam, obwenkizo bwa Qur'ani buliddawa. Allah yaga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قرآن وقنا كبان وجسم وبلا نجيب يدلو الله سبحانه وتعالى. حديث النواس بن سمعان، حديث النواس ابن سمعان يلي مسلم نم بخاري لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله ويقال أن يتكلم okubaako kyayogera yatakallam biwahyin, ayogera bubaka. Fa akhadhat as-samaa'u rajfa, eggulu lyonna lijjula okukankana. Yatakallam biwahyin fa akhadhat as-samaa'u rajfa, eggulu lyonna likankana. Kaannahum fayakhirruun, bamalayika bonna yakhirruuna saajida, bavunnama wansi, bagwa wansi. خضعانا ولوكو ويكتب بقنبياء الله سبحانه وتعالى كأنهم سلسلة على الصفوان نبابا نغولبا ولجگري أما لكفنا مواسي. ويكون أول من يرفع رأسه جبريل، أسوك جوم توقع بلا جبريل فيكلمه ربنا تبارك وتعالى ما أراد أن يوحى إليه. الله لا يقول بيقول كبانا مساك. وفي رواية فيوحى إليه ما أراد الله نابا مساك بها يقد. فما يمر جبريل على ملأ من الملائكة، جبريل الملائكة ويتوك جمع موسى ماذا قال ربنا؟ الله قام بيتي أدمنا بقامت يقول الحق. الله يقدم زمع وهو العلي الكبير يواوق قلو آتمنينه. الله قامت ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا. بمبوزنت الله قام بيجي نابا قامت يقول الحق وهو العلي الكبير. الله يقول ما اسمه وقول وعلى جناح السرعة كسبدي أشكتها وقولون جبريل نالت يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم متى تشوس الزام قولا ولفظا ومعنى فتوس الزام من جوجلا ودمو جتوا ودنا مكلو فقط نبي محمد صلى الله عليه وسلم رواتي يانكيزو أنت بيقام قوي بيفوا الله وبيلم القرآن الكريم وموانا دام واجسومه. الله شابك قام من القرآن الكريم توينا كوزوغانا توينا كوزونغا kubanga wandirengeza aye mu Qur'an al-Karim nobanga tosigazza busilamu. Wandirengeza ekigambo kimu Qur'an al-Karim nobanga tosigazza busilamu. Lwaki yankizo kyetuliko? Lwaki Qur'an yankizo mubulamu bw'omukkiriza? Lwaki Qur'an yankizo mu buwangazi bwo? Olw'ensonga teri kitabo kyogera mazima singa Qur'an. Waman asdaq min Allahi qila, bannangani asinga Allah okwogera amazima. Lwaki yankizo? Olw'okuba nti wali kitabo kigifaanana. Allah mu Qur'an al-Karim suratu Abasa yagamba kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakarahu fi suhufin mukarrama marfu'a mutahhara
Qur'an jemula beyo Allah yogale bitendo byayo musule yagamba kalla innaha tadhkiratun Qur'ani cha kuyiga byonne bijirimu bya kuyiga ala mayyati alquran wa ala mayyati min abna'i zaman bona bagenda okulya Qur'an alkarim wa inti Qur'an yabbe Allah yagamba nti fi sufin mukarrama jemula beyo kitabo kya kitiibwa sikyokka marfu'a ya waggulu mu kitiibwa muki terimu akadhib tembulimba terimu bigambo bya shaytan tefaanana bigambo byonna fi sufin mutahharatun marfu'atin fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara Allah yaga bi aydi safara ya malaika bajiyeta babbe kayo tugamba Qur'an al-Karim lwaki yankizo mbulamu bwo lwaki omwadamu alina okwegeneza ebigambo byayo lwaki alina ojuwa ekitiibwa kulwokubanga togenda kuba mukkiriza mutuufu aqida ejja kutagala wala Qur'an togimanyi ate nga totegedde nti yankizo Allah yagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi an-nari khayr am man ya'ti aminan yawma al-qiyamah اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتن يدو بلغ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بنا بقبل ما تقال الله سبحانه وتعالى ذكرك الله فمن يلقى في النار خير الله باغي نقصكم ويلو يمرونجي أما يأتي آمنا يوم القيامة وباغي نقول يقول نقول القيامة كيز الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم مقلبي مؤقلة إنه بما تعملون بصير بمقرب إن الله بدبا أي الله جزاكم يا إن الذين كفروا بالذكر بنا القرآن بما بتقول إنه لكتاب عزيز كتاب كاتبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرآن تديم بولين بمكسوكا ودمكسين بايو تنزيل من حكيم حميد الله سبحانه وتعالى يبوا الله سبحانه وتعالى ويشتي وتنرزوا ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إنه لكتاب عزيز كتبقانا من قرواتي يانكيزو anti eriko bino wammanga mukuba nti yabawa Allah yakitiibwa Jibril nafuka wa kitiibwa nga Allah agimutisse Muhammad nabanga asinga bitonde bino ekitiibwa kubanga ekkako ye kibuga manga kifuka kya bbeeyi kubanga kyakira mu Qur'an al-Karim etukesera nga nabagisoma ffe naye nagisoma oba agikolerako Sheikh Fawzan yagamba nti idha amila ahadukum madamu newakolera ala al-Qur'an ولم نوابيلا يحفظ متى يجيكواتا وبلانغا جيكويلاكو يعد أباليبوا من أهل القرآن ومانتو بين أمانتو أبا القرآن الكريم خيركم وفي رواية أمرت نلقروا أن أجلس وكبانا أنتولا مبانتو أفانكو ويبتي ebyenkizo munzikiriza ffe ekyenkizo ekisooka tulina mukulaane lwaki kubanga mwe muva enzikiriza yaffe oba togimanyi tolina kyogenda kwogera ku byanzikiriza togitegeera tolina kwogera ku byanzikiriza akufar wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbih قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أولا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه لولا نزل عليه آيات من ربه نعم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
aya kiyaddako Allah yagamba awalam yakifihim anna anzalna alayka kitaban yutla alayhim tekibamanyi nti Allah yassa Qur'an al-Karim nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna fi dhalika rahma mwekyo mulimu okusaasira wa dhikra liqawmi yu'minun nekyokubuya eri abanadamu bonna abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki Qur'an yankizo kyekibuzo kyetulina okwebuuza. Yenkana amawulire ga bukedde, yenkana obutabo bw'omwasoma bwekisumuluzo, yenkana ki? Nedda. Oba tumanyi Qur'an al-Karim, tumanyi nti yankizo mwana wattu yajjuddemu enzikiriza yaffe. Allah kyaga nti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab walmushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina. Donc Allah yassa Qur'an yajjuddemu obunyonyofu. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. Kati Qur'an yobwekusoma tetuyinza kubumalayo baganda bange ab'ebitiibwa kulwokubanga omwana adamu yenna nga mukkiriza ng'ogamba nti oli ku nkola y'abasalafu salih, ogamba nti oli ku nkola y'ahlusunna waljamaa, nga tomanyi Qur'an, ng'ogamba nti oli ku bukkiriza tomanyi Qur'an al-Karim, oli ku nzikiriza entuufu nedda nga tomanyi Qur'an al-Karim. Kati ate ogenda tutegeera ani alina okusinzibwa, ogenda tutegeera otya Qur'an al-Karim, ogenda tutegeera otya ekitiibwa kyayo mwana wattu nga tomanyi kugisoma. Tomanyi kugisoma, togitegeera bigirimu. Kati Allah mukukifunza kyeyagamba nti an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi waman dalla fa innama yadhillu alayha. Sallama Allah kyeyamugamba nti an atluwa al-Qur'an, alagira osoma Qur'an al-Karim. Nze Muhammad Allah nja kusoma Qur'an al-Karim, mujja soma bingi nnyo, musome bingi nnyo. Okola kyo osasula osoma okwaluza obugubi, okwaluza enkoko, simanyi okwaluza kulunda nvunyu, mujja bisoma bingi. Simanyi ofuleya, simanyi biki mubisome nnyo. Naye nga tomanyi Qur'an, tewawa mulimu era tewawa bwaka muganda wange. Olwaki? Kulwokubanga tomanyi kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, era tomanyi Allah byali ategeeza mu Qur'an al-Karim. Aya zimaliriza nazo ku nsonga ya Qur'an okuba nti yankizo mu nzikiriza yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innahu laqawlun fasl, bigambo byangenze Allah yiba bisengejje. Wama huwa bilhazil, tebiriimu kusaaga kwonna. Innahu laqawlul fasl wama huwa bilhazil, bisengeke tebiriimu kusaaga kwonna. Be direct to the point, be precise and concise. Kati Qur'ani, kuyipa Qur'ani heshima, kufuata sheria na kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa sambamba na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Usijaribu kwenda kinyume na sheria. Umukimanyi nti Qur'ani lyeddagala, kubanga tabanna shifa'u rahma, obusawo wewe sura nyingi nga ziriko ahadithi nga mutu wasoma bayijjanjabe, kujjanjaba endwadde zonna, era naffe wano tujjanjaba endwadde zonna kuba teri bulwadde butalina ddagala. Tujjanjaba alusa, puresha, sukaali ono abazungu babuliddwa eddagala tetulina insha Allah. Maanyi ga kisajja era yemugamba bizimba mu bakyala tubijjanjaba. Olwaki? Kuba Qur'ani ejjanjaba endwadde zonna, hadithi mulimu eddagala lingi nnyo. Kati Allah gani wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'minin. Qur'ani bannange limu eddagala wabula eri abakkiriza ngenzikiriza ntuufu. Qur'ani egenda kujjanjaba ne sunna, okitegeera. Hadithi ntuufu likulli da'in dawa, bulwadde buliko eddagala. Kategese illa al-maut, okujjako okufa wal haram n'obukadde. Kategerekese kati okujjanjabisa Qur'an al-Karim mu ddagala eri mu Qur'an al-Karim lyerino. Rasulu sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti iqra'u suratu al-Baqara, musome ku surati wa Baqara, fa innaha barakatun, kubanga yejjudde emikisa. Wa fi riwaya fa inna akhadhaha baraka, ojjikwata mikisa.
ولا يستطيعها البطلة ندوك تليجي شبولا قرآن الدقل ومن تواسو آية القرسي جنغا غيندا كويبك الله مساكو بكومي ويسمى كماتيا الله مساكو كساسيرا ولنكرون قرآن الدقل so kadaba soma bakara mu nyumba yo yagambe dogoteriji shobola nabe ensarwa nowe mindi mugongola kudugala buddugazi wene wako yabaga ngako ko yakudilita olwachi iqra'u fi buyutikum suratu al-baqara fa inna akhadha baraka wala yastati'uha al-batratu wala yadurruha al-husad atana bin salati bajikosa norwecho tugamba nti Qur'an tujjanjabise ine dalalyayo Qur'an yankizo munzikiza fe baganda banga bebitibwa fe tusangibwa wano ku Gwanda kumpi ne Masjid Taqwa room kepi 239 era mbasawa abaliwo nze Abdullah Musa Tantawi tewone bamasheikha abala Sheikh Ali tubayana yowano mbere fana ko bwecho yenna ayagala okumujjanjaba ngayejanjaba Qur'an al-Karim alusa tuzijjanjaba pressure tumujjanjaba sukali tumujjanjaba migraine owo muto gutawona tugujjanjaba tujjanjaba aniya tujjanjaba fibroids ebizimba mubachala bya tubijjanjaba olwachi daga tulina atene kya daga lya felisima libali shumene mu Qur'an al-Karim kubanga yankizo naddala kugwa mukkiriza badwa Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange kamalizenga masomero namba yange esimu yenna ina kyabuuza n'okubaako obujjanja yoweetaaga eri 070 nya nkaaga mu mwenda 0 3 0704 69 03 83 baba ntegereke 0704 69 03 83 baganda bange so Allah subhanahu wa ta'ala abagasena byo ate kyala atuwo kubanga Qur'an al-Karim tujye kwatako n'okwagala ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga wali wayina kyabuuza wabula ekituufu nti Qur'ani bwe bulamu bwaffe tumala lunaku nga togisomyeko tumala wiiki nga togisomyeko tukale giwulirize naye ng'obulungi businga kuba nti omwajaamu agyesomedde Rasulu gye yagamba nti ennukuta emu twera 10 naga la aqulu alif lam mim harf yaga bal alif harf wal lam harf wal mim harf kati bagana nga bitibwa tusome Qur'an al-Karim kubanga yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi ونقول القيام يجينا كجانج ولزبنينيو من بين فانا قويتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.